想了想，我们历史报纸上，那每年当那看安尼些个之前么老家人，阿不懂报纸上一看用那cha有这地，一个保罗那听见阿lâm说爸爸啦，这个地lang爸爸地啦，那看说吧阿不懂报纸上，一个那听见爸爸啦，有这地 zero 那地没看见那里嘞，可是阿不懂报纸上，这个啦那看说，可是阿罗弄阿莫瓦弄地尼当。Kara atsani dang abadong ba zurang dati makuke na liba na zurang ba na kyacho jang amicha ba zurang ira kiyok di kara abadong ba zurang moi kula ara akyang ba kyanyo na lirmao abadong ba zurang na saya ya kuna ara yang akyang ba mate jang ara nong la ara saro hiba ama pakula naning senong cha na cha 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 Machana is a like
sabon na teacher no. Mawachang sinsa po siya bacana ko na Diyos ko pa o kita kita na rin uwan sira lady dalam chawin sa. Amen. I was here when you chose the bread of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. There is something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was here the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I'll pick you up and held you close again. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. Asso, vi kallar det att sin dag.
Isana kode azinda chola kikanglang azinda chola Sirang bara nizara Sirang bana mayachona trocheba nizara Abi heli tanong nindang abi tigeno nindang Sirang ba mali troche kona limila tige sono nindang troyo bachoba azinda chola atrong ziza zapzina trana isade ngure ko azinda chola adesa ara troche baza ara kyangming chirin chanong ba ara mainung ba yutsiridina ara rata nung ba hatsa azinda chola kadang zizana trana lile hatsa kyona Sirang Bible limila rokona api hila rokona apina isa mati keche. Ta sirang bana nizara api kyochola tripa nizara ti. Macham sumaze atrong lino. Ta hiri ampam yolana apina hatsiri yolana se matoza patana troche kona api tikenu nindang yobacho isana ngure ko hatsa yolana azinda chola isana kode tinang. Hila atrong yolana Elisha sirang bana mayachona trochecho hiba Elisha yo yuke shunam lang wacho ba yo yuke akigalana hila ina chanya isade sirang ba yono hi yode itige rakadu I sirang ba tige rakaduna hiba tsiyude ara tige ra sirang ba tige ra ara tsara ara lang na tsiyu tsai konami Atuna lamno ko chono sakole ta chanye lahi sirang ba yula tuyoro ko utility isa kata sirang ba na troche ba mayecho na troche ba tikir kang kata chiring chona kata katuna katu sirang ba ya ani se chona wachokuna isa ko ki ko akang ko amalong amwano lenong hatsani na chachona nerna tankidana na nyisong yere hila Elisha nyamong kadu shunam lang za tucho Abi kuliba kihazi na kona shunam lang za tukona hidade shunamila dutsina Elisha ngupa abina arakulang tsi noroba hatsila kyasan soba yang daba mawa chaba tsi so shoba isana yukelile hi anyoba yang tsara ahi maya arakilana tare tangeda shitsa atsiye ina hila makinong ta nernasa palukulang wabo kisongele Sochina kinong abegana anide yocho hiba nizare hi amasa nizare ba ina loi matele ichana kumunglang chongsa kadu chaba chonung kadu zidung kadu ko zi kadu yoba chanong ko kode dera abi ronang abi hatsala kya shang sonong Seramba yukicho yushishola seramba na mawachang hila ina Christian kuki katuyo anyoba yang saba ahimaya ara tarela Christian kuki katuyo ina atsibala tsinyugo ko hatsabayo marono ta hila changelang Elisha tsitside shunamila tuna kata Elisha ara kukila apekena nayocho hatsaba nayoba yo process apina nguchibatsa tingkalang lang asang atunde kadang tsitsana trana lile akodiba hila Elisha Nayobatsa Shunamila Tutsina Katacho recognize the men of God and give highest respect. Sirang Baratikirat Eba Apina Tita Tsapticho Ko Amicha Bala Chirincho Tikecho Shunamila Tutsina Elisha Lakutside Hilayobatsa Ina Matele Nui Matele I know Konayonile I know this man ina matele kode ina matele na lang anye lang kaduza positive sano lang kaduza negative atsani na sano sakole amatsani na sano sakole ko hila shunamila dutsena Elisha lakuti de ina matele bata a positive apina kada positive Elisha cha machim sumaze libata matinchi ta atsa Ko ina matele bazit yosho is a holy man of God. Sarang bara amasa ngitsare kona shunamila tutsena hiba Elisha za tinchi chure.
ko hatsa tingche de shunamila to tsana khatang chiri chona Elisha de kichina nala irukula kula ru ko kya shang ko na kichi chore a highest respect ko nitsara atro shunamila ra kutsa la kutsi ngesala hiba atwa ka do king kutsana nitsara atro la kutsi yola tsa abina Elisha tsa tingche cho. She recognized the man of God. Tsirang barang nitsara tsa tingche cho ating de na ilapai hi tsirang barang nitsara ko tingche ko na abina abikula noro na chiring cho na hiba Elisha tsa apekena tike cho ko hatsabatsa livi shadi makepakatu arakela na trana lile tsirang barang nitsara ina patsa troche ko iba nitsara hitsa ikyo amasa nitsara troche ko na itike sunun troche shwere bare ko arakang chiringchang regard them ko na trana lile chiringchang livi shati makepakatu arakela kana tizana trana lile shunamila dotsana hatsikyo na azinda chola yo choruza hataba Elisha tsa abina recognize sapa khala chiring ami chabala chapa khala arakula tsiyo na abina chiring chona tike cho isana azinda cho kuna ngure ni seki sipa manga ara thare mangala da thana lile my anointed in pachana mayachona trocheba nitsarakyang chiring chano maino ko ratano kadang tizana trana lile hatse kyona hiba shunamila dutsina hiba Elisha kan chirin jona nayocho hila isana a warning against disrespect tsirang barang nitsara mayachona troche bakang chiring machabayo warning katu azinda chola isana nguno ko tsake choba kidding cho thare anyala Maria mekala aron anyana Elish Musa na dungu chinuo irna mi nguchiche mado tuai kona Musa na dungu chinura irna mi kolera irmi tsira mana troche shoba mado kona anyana hasuruza Musa yo nguchiba anyana rotana anyana chona Musa nyamna chonon tigede tu tigecho hiba Mariam sa mapira sukhara mapira karo chore Hasaba corona abicha hasaba choke chola surang bana hiba Mariam kang hasaba choke chola katu sosho surang bara choche ba mayachepa nitsara kang nyamna chocho ba ko abine du nguchichino irnimi nguchichino mado ko na nyamna nguchide surang bana hasaba mosana rayana matsa mosana walori na matsa ta tsirang bana Mariam ko aron kyang chota cho ko rayang cho isana ngure hatse gona hi isa abamna hi lamkeno asi azinda chola isana ko de Acts chapter 5 la ko de isana thinang hatsala Ananias Safaria anyana anya kuti roba amabakula tsirang bana troche ba nitsara monodide anna amasade arake chocho amono dina yocho yuche mawa Safarias Ananias and Safarias ho yuche arake la yuzitana chiri machona tsade hiba Ananias ko Safaria anya tutigecho asamatocho isana ngure hatse gona tsirang bana patsa mayachona troche ba ngitsara tsirang bana tigere ngitsara tsa isana chiring chona sapsina matheno ko aranyamna rayangba chobalatsa khatang atrano azinda chola atrongbi atrong tranalile atrong yola ataza anya hetze ine hero chwe number anya hila bless the man of God hiba shunamila dutsana she blessed the man of God Elisha ko de shunamila dutsana Elisha ka mawachacho hidade shunamira ku kininda amwano lang contour katutsacho when you bless the man of God ko de ne tsirang barangita ka mawachero hidade nayo amwano lang contour ko isana nicheno hila ko de verse 8 la ko de una 8 9 10 la cha shunamila dutsana Elisha tide hibangitsara hila tsirang barangitsara kona hila ina matele tsirang barangitsara
rong ko na nayo na anideyo cho ichela kumung lang ku kadu chanong ko hatsaba kula tsingchang kadu chonong kadu tsidong kadu yo bachanong ko de ra abirona atla kya shang sonong abikyang nano na tapti na abina hiba shunamila tutsana hiba Elisha kyang mawa chachore abikila tuliro abi kula tuliro atsau palana the best abina tigina mawa chacho isana hilangure hila verse 8 la verse 8 la shunamila tutsa version kerla well do kerla a noble woman kothana lile isa sandamula akang alira hiba shunamira kukitsa akang alira chacho bamara hiba shunamila tutsa liminal society na mateba kingura kadu chacho bamara ara kukitsa ko hatsaba kuki kaduna tsirang barang yitsara ara kukila nayo kona hidado nayo shosho bama ta abi lede wali roli ta de kyashang sono lede tapno shunamila tutsana Elisha alata abi tseti de tapat tipaduna shingala kili chapa kamadyo Sangtam mitam chapa na shijela hi zona hi yona no hode na yang de hi zona kona arakula kyasha yapcho chupa yongpa mami atsi de mi kamatyo hatri apam ronam katang ronam ko hiba tsirang ba na patsa mayecho choche ba Elisha kanza tam kona tsiso ko chanwe ina longtire hazida de hiba kinguda Elisha la tutsana shunamila tutsana apikya tigi batsa apikya Elisha cha lao kato longtida expectation sa kona matige ta apil lamlong Asso ba amasa lamlong lana akanyang lana along pilana abekena anige rong ichela kumulang kukato chajanwere ichela tsuma ta hasila lapcho chataba abam yo bachanwere hazaduma ta abitsuba yung ba jami ronam chanwere hiba shunamila tutsina Elisha arakula matrang zero batsa tsirang barar zero chokadu kyona abinaka tang chirin chona abagaliba abam kutsi taptiba abam taptina kanyang sena along pila hiba Elisha ta abagana nanona hatsurusa tro chwere mai chwere rata chwere hidade hiba Elisha na abi nitsara mado yang se ho se rachide hazaba your respect chona tapdina mawachade Elisha sa akanya chona tigo sanwe ko longtire hazaba akanya hazaba amwanula Elisha sa kanyang sena hatsur kihazi anya kuliba abi troba thaze saba anya cha heza shuna miracle kyashana hatsur do tsuyuna licho hila hiba yuhi kune isana kone tina chanye langsa tsirang bara tigera tsirang bara heli chara tigera tsirang bana pacha thochera isa kukila isa chana nalide isa chongcha nalide isa akongu go akanyang katulide hatsaba aning se chanong nindang isa lungri nalide isa nashidi trade nalide tsirang bana pacha thocheba mayechang thocheba nitsara tigera isa kukila isa akangla tsiyo kona amwanu ching tankidana soba aning sejo tankidana soba akyangba ching tankidana soba lang khandu jango tankidana soba lang baba isa kukila nayoko na tankidana khasore ko amwanu ching sore kukhidi yutsirdi akangla ta amai chenerdi hila isa na alam tino kaduza Elisha shunamila dutsina arukula nayoko na hidadu tankida na pakato amwano kadu chingba duma ta hiba shunamila dutsina abagya atsau balana thaze sa trochwere mawacha soere hatsei kona nana na kukila na akangla tsirang bara tigera tsirang bara hele chara pasa trochera na yokona aning se jo amwano ching tankida na ko akyangba ching tankida na de nana se hetsaba angang machanye sala nayo akanyang la nayo along pila nana sa arikang mamuwa cho amay chenerdi nana sa arikang uchi ata manguchi diyo
我吃阿扎阿摩农真的那么就听哦，没听的，自然把那么话真弄，自然把那巴鲁西的么话真弄，但自然把那有事的地方，诺兰可都就把这。God wants you to be a channel of blessings to others, to the servant of God. 自然把那那只是，阿比巴扎黑里查的地基了，阿摩农尼当，自然把那那是诺兰阿扎开始尼尔把对的。Amala, Sarabana, he can bless anyone. Masa bin lang babala na sa mga janong kole. Ta Sarabana na kang na cookie cancer. Hatabat hili tara tiki kang mawa janong ninda. Nolam kasono ninda na cancer taza jerubare. I cancer taza jerubare. Hatay ko na hatabat taza Sarabana jade. Nanasan na licholana. Na yo ato balana. Sarabana pata trochera. Sarabana tiki kang nana akanyang lana. Nana kode changda mawa janang. Na yo amwano lang sa country ba doire. Yo amwano lang sa country ba doire. Hatsaba anyi chela isa utility linong sa kadang atong de kona isa na hiya ni cheno. Kode nana go ina. Tsirang bara tigir kang mawa janang. Tsirang bana mako nana nabu jangchana. Kaulang na yo amwano lang country ro tuza. Na yo amwano kinatong kang diliba. Country masara ro tuza sarano. Isa apam na hataba anyichela isa yutsina bichina wano isa na hi azinda chokuna tongure. Number sound la. Hila receive blessing through the men of God. Kode hataba akanyang lana. Shunamila dotsina akanyang lana kode maicho Elisha. Abitigiro. Abipasa trochera maipecho. Hidadi tutsacho. Shunamila kukila amwano arang chi. Anya trelanya ko limina mako chapa amwanu choba isana ngure go hatsa isana verse 14 15 16 17 la kiwo kala hidana trana lile Elisha na kihazi de tsikona kihazi hiba shuna mila dotkanse ina tungu chinong ko zininde kihazi na o abadongba hiba shuna mila dotsa anya trelanya athera male ko ani shibe go Anya ni dang along ti male atera trezara tsara ngunong batsa kone yode hiba Elisha na shuna mila do zero kona na sega hiba bekala nakela tsara atera katu wab noe kone yocho Americanity Elisha the doctor mamado Elisha na to nitsara do na ko ikyoba ta tsarang bana trocheba mayecho na trocheba tsarang bana abikan divine power and divine blessing Kaicho abikan mayacho na trocheba licho. Hatsaba divine power and divine blessing. Kode hatsaba amwanuza Elisha na shuna mila do kang pronounce sana yo pecho hidade sirang bara amwanuza Elisha ra kukilan bela na charona hiba shuna mila do akangla ko aro kukila amwanu kitigecho. Segang sheda azrode tsura atsaka do moachure. Amay chenedi shunamila do ko api anini dang along ti male shibe go tsuzara male ta kode shunamila tutsina akanyang lana tsirang bari hili tsara patsa li troche go na api kang chini chako na api kang atao bara tapti na api kang mawachade mama teba tsirang bari hili tsara na amwanu kadu choke jade arukukila Amwano limina machecheba doctor nurse na makocheba amwano suzara trezara anya trelanya kan mawachacho isana azinda chokuna ngure amechinity Acts chapter kode 3 verse 6 lakina nyamonkodo Peter John anya Jerusalem ambabakula katuyade chinjara na tora chingi chinarna anya de tichinchore daila Peter and John na tuyocho Ijikila hon taribi male ta ijikila tuliro hatsachano kona Jesu Christa Nazar Jesu Christa nilana shemasong ko tsi ko yode hatsadade hiba jalo hilora chingi chinara abi lola di abam sa rezi chikona abi hatsurza akyang bangucho amay chanerde hiba Peter and John anyana pela na chorosho bayre Ta tsirang bara arikyang za batana troche cho mayecho troche cho za tsirang bara zi dase za arakuna nguchinon tacho za
hasla de khode you khadu hasla Peter and John chalo hilo rakhadu mako che rakhadu abide Jesus Christ Nazareth Jesus Christ nilana yang ko yade yaso ko na akyang bangucho hasbala masin yono kono mado tanye sala the power divine healing the pacha tsirang ban abi mali trochera kyang tsirang par reta se asi chona lirano hasba amwano ko hasba yukuna akyang bangucho isana azinda chokuna kana tsijana ure amai chiniri utility isana amwano zakana kenyare tsirang par tigera heli char chana pacha trochera chana isana amwano zakanyare but we fail to recognize and respect him. That is a problem. Isana tsirang par tigera chana amwano zakanyare kali we fail to bless them. That is a problem. Isa akangla the principle of God's blessing tsirang par amwano za hita kode nanako ina tsirang ba mali tigera kang kode nana chiring chona amwanung nana pichiro hitade mama teba isa akang isa kukila tsirang bana kinadong kay rungi na lino sokole kangdi na lino sokole hatsa kandru jano ko amwanu ngubaza azinda chokuna kadang zizana hatsla riona lile amay chinidi isa na kode hatsa yuchina ho aritza tigera za atza ko arikando chiring jano ta tigera isa tigera mahapasa troche oden chara kache chora arasa tigera ko irazala mayur kamawa jona iraza zanwe ko yorbama ta tsirang ba tigera sa hi amazanu irasa lima do atano irasa lile tsirang ba ta se sure pata arikang kata tsirang ba makage cho hatsaro dutsa aranasa o tigera nasa mazamakina tritrina tikino go nguchino za kadang atsalang go atongde hila mosa za tsirang bana paza troche kon Israel lang na chomado mosa na Israel limila kang hito lang no wakona abina tsirang ba yo chomangi choza abisa hatsaba kanan limila mazu tu chomada mako chwe tsirang bana mosa kase yukha chomado ili pepera aninkong ka tang pepera atsakatu abi yang lila abina Israel paper pa zakatang ahmachige ka tang amwanu katu sana ili paper bana lang norode ta abinasa abi tsuzara arakokiza he failed to minister upon their families abiyo koki tsuzara arikaza atsana abina mahakamado matalamado hidade iliro ko kilata sa atsure anyatinsa Palestinian rakatala anyatinsa sobecho kyobe sacho hidade iliro ko kilana pepanong chana priesthood line but God of sachuere ira tigera serang bara tigera sa palur alang lang khadu serang bana troche ba khadru ruza nana go ina tigera na irna sa mangu chikala Baca kache chona sa baca responsible sa yuje chona makap mangu chikala serang bana kata aram maye chona troche cho hatsa chona hatsa ba yuje la mangu chikala tigera sa atra aring serang bana yukanu ba likhale no hiya pam isana sabji kona serang ba tige khala hetsala cha isa ku ki ko akang amwano chano John Knox kona Scotland la 1570s 50s to 80s kadala Scotland la reformation ama la hirocho reformation movement ko it's about reformers John Knox Scotland la cha hiba John Knox na abi nyamu Roma ko Scotland la the highest tower la katukona surang bade abi tankina na kara abi za tankina na ba lang na ra katu sa chwe kon yore ko John Knox yo abio one of the greatest phrase statement but abina abio statement ama lakatu abina yo bacha katayo cho John Knox na give me Scotland or I will die serang by Scotland za ikang cha sama changal isaso kona John Knox na takita na chure zatena John Knox na Scotland la European country la revival reformation irono ba abina takita na lichoba hatsiba bekala a bloody Mary kona Queen of Scotland
api na tuyo cho hiba Queen of Scotland a Bloody Mary ko na cho api ta khatang athura yang sa sala rama pala athura api na ngi tsara atung ka se ram map se arora ko ra yang sa sala khaduli cho api na tuyo cho in a European country la sabai khatoi rongye ko linge in a matra but I am scared I'm fear the man of God Sir John Knock Roma maku tawala katuko tankita na yaro api in a tere in a European la Scotland la sabai in a matra ta ina tsirabana mayacho choche ba hetse in a tere kona hiba Queen of Scotland yochoba isana hatsa UK la kana tizana yole 1572 la amai chinridi utility tigerati choche patsa tsirabana kache toradi ko tigerati isa tankidana yutsi amanyi ne sa tanongsa limi yuchona sa tanongsa na yutsi ko nguchiza masache na lenongsa kada atungte ko hatsa atsata majority utility na sa na akangla tsirang bara yu amasa yu na kadang tizana thana lile no hila yo ba za tsirang ba na thoche ba ngi tsara kyang za chiring chang mai rada ko amwanong tsa arikang mawa chang hidade tsirang ba na kang nakuki mawa chanwe ko azing natural thana lile hatse ko ne hiba biblical principle isa abam na ko de pichi wana tsirang ba na isa kuki akang ko tikiri abam mawachano isa amwanu la liwano hikuna chechore tsiramba yusia yuchiraba mawachang machang na tankita nan keno tsiramba de yono nana kardu sa sambe makala tsuru sa mangu chikona ako mangu balirama anyi choba keno isa na isa tikira langnera kukidi ko kache chorati kuki akang nana mawachang ko na isa na machang tankita na amen sa azasho kitsa sa shona wano